Ovde smo da vam na čistom srpskom jeziku saopštimo da smo pripremili različite sadržaje za 4. izdanje ovogodišnjeg magazina Komparativ. Još jedna topla i raskošna jesen daje nam, ako ne ogrevno drvo, bar najave o koncertima povodom Dana oslobođenja. Zatim novitete za ukrašavanje grada u decembru, sumnjive viruse kod stoke i posle punih 5 godina mamograf aparat u gradskoj bolnici. Za prvačiće neće biti para, ali će se zato naši penzioneri besplatno voziti s kraja na kraj grada. Ili, kako bi rekli u centralnoj osnovnoj školi u Kumanovu, sve teče, ništa se ne menja. Srećom, sunce im je saveznik u borbi sa tenderom za krov. A i onako centralni događaj 21. veka je zbacivanje materije. U tehnologiji, ekonomiji i politici naroda bogatstvu u obliku fizičkih resursa stalno opadaju vrednosti i značaj. Moći uma svuda su u usponu nad grubom silom stvari. O tome nešto kasnije. Na početku smo, ne na posletku. Ostanite na Televiziji Plus. Kumanovska bolnica će do kraja godine dobiti mamograf, istakao je načelnik makedonskog zdravlja prilikom posete opštini. Opšta bolnica, podsjećamo, je bez ovog aparata već punih 5 godina. To je podrška, odnosno podrška na bolnicата od strane na Ministarството за здравство. To je podrška bolnice od strane Ministarstva zdravlja, a u saradnji sa Svetskom bankom. To su procedure koje moramo poštovati da bismo realizovali javnu nabavku. Inače, bavimo se mnogo većim nabavkama od ovog mamografa, odnosno za 12.000 zdravstvenih ustanova, a sve sa različitim vrstama opreme i sve u cilju decentralizacije zdravstvenih usluga koje pružamo u Kliničkom univerzitetskom centru u Skoplju. Meštani sela Ljubodrak, Umin Dol i Novo selo, koji tvrde da je uništavanje svinja u ovom kraju neosnovano, zahtevaju ponovno ispitivanje svinja i sastanak sa nadležnima. Oni su 21. oktobra blokirali regionalni put. Ovaj put blokada je trajala 2 sata i bila je potpuna. Ekipa Televizije Plusa pokušala je da dobije odgovore od Agencije za hranu i veterinu, ali nam nisu odgovarali na pozive. Imаме сознание, možda не tačno, a izgleda mi je tačno дека Imamo informaciju koja možda nije tačna, ali izgleda da je tačno da je uvezeno 25.000 tona smrznutog mesa i ne znam koliko je to tačno, ali evo ljudima koji drže 2, 3, 5 svinja, uzima im se hleb iz usta. Ako postoji bolesti, sami smo svesni da ih treba uništiti. Ni to nije zdravo za nas, ali ako postoji bolest. Međutim, nijedno prase iz Ljubodraga nije pozitivno, a hoće da ih unište. Druga stvar je što su nam posle akcije u veterinarskoj službi rekli da su svinje negativne. Koljite ih dok ne prođemo. Ok, ali ako nisu bolesni, zašto ih klati? A gde ćete svinje na kraju završiti? Opet kod mesara, ali će nam ovog puta prodati 3 puta skuplje. Ne znam stvarno šta rade. Zašto ne dođu pred ovaj narod od koga uzimaju muku i koji od toga žive i kažu im? To se ne dešava samo u Ljubodragu, već u svim selima u Kumanovu, a počeći i širom zemlje. Krave su uništene, ovce takođe. I od čega će sad ovaj narod da živi? Poljoprivreda da radi? Kome ćemo dati proizvode? Ja sam posadio kukuruz i za koga? Nemam ovaca, nema svinja. Bili smo spremni za Evropu. Ne baš, prijatelji. Neka dođu i pokažu sa dokumentom da imaju bolest. Jer u ovom selu od 180 kuća nikome nije dat dokumenat da mu je svinja bolesna. Na sednici veća opštine Kumanovo usvojena je inicijativa za mogućnost izrade studije izvodljivosti sa ciljem osnivanja javnog preduzeća za proizvodnju i prodaju električne energije, koju je podneo odbornik Levice Nikola Lazarevski. Сведоци сме на актуелна енергетска криза и енормно висока цена на електрична енергија, која за многу краток период ќе ги доведе општината и институциите, чија основа че истата во финансиски колапс. Svedoci smo aktuelne energetske krize i enormno visoke cene struje, koje će u vrlo kratkom periodu dovesti instituciji i opštinu u finansijski kolaps.
Osnivanjem javnog preduzeća za izgradnju energetskih objekata iz obnovljivih izvora, proizvodnju i promet, otvara se mogućnost da opština ostvaruje prihode od ovih delatnosti, čime će kratkoročno amortizovati uticaj visokih računa, a u dugoročnom planu će ostvariti profit uz dobro upravljanje samim preduzećem. Ovo preduzeće sa ostvarenim profitom može dalje da ulaže u poboljšanje kvaliteta života svojih stanovnika. Dakle, u prvoj fazi je izgradnja elektroenergetskih objekata iz obnovljivih izvora, fotonaponskih panela na svim raspoloživim lokacijama koje su na raspolaganju opštini Kumanovo, kao što su krovovi škola, vrtića, opštinskih zgrada i katastarskih parcela i drugih površina u vlasništvu opštine, a koje su od javnog interesa. Druga faza je ulaganje u proizvodnju elektroenergetskih objekata na povoljnim lokacijama u vlasništvu opštine. Treća faza obuhvata razvojni proces u kojem bi preduzeće snabdevalo strujom opštinske ustanove, ali i ostale potrošače. Dve večeri mega koncertima obeležit će ovogodišnji dan oslobođenja Kumanova, 11. novembar. Pored brojnih sportskih i kulturnih dešavanja, program će kulminirati muzičkim imenima iz zemlje i regiona, koji će nastupiti 9. i 10. novembra na Gradskom trgu, saopštavaju iz Fondacije za kulturu i sport, koji su organizatori događaja. Prve večeri, 9. novembra, zvezda večeri biće popularna balkanska pevačica Sara Jovanović ili Sara Jo. Drugo veče, 10. novembra, otvara Next Time, nakon čega nastupaju Bardi i Alketa, a zvezda večeri biće Vlatko Lozanoski Lozano. Mi živimo u eri u kojoj nema tradicije na kojoj možemo bazirati svoj identitet. Nema tog univerzuma koji bi mogao da nam omogući da vodimo život izvan hedonizma. Naša je legitimacija oslobođenje od starih ograničenja i politička pripadnost, naravno. Naša je potrošačka sloboda, mogućnost da se bira i da se troši i da se stvara antagonizam između ciničnog oportunizma i anksioznosti. Međutim, obim ovih sloboda strogo je propisan koordinatama postojećeg sistema, a sistem je ove godine za dan oslobođenja ponovo izabrao zvezde prema subjektivnim kriterijima. Ono što bi trebalo činiti je, po svemu sudeći, prepoznavanje dobre vesti u lošoj, menjanjem našeg stanovišta i gledanjem na nju na drugi način. Desetine hiljada evra za praznično gradsko veselje sa internacionalnim mega giga ultra zvezdama, a pritom neki od njih pevajući na čistom makedonskom, spektakularni vatromet i statusi poput dostojanstveno ali skromno, odlučno ali hrabro, su i ne tako velika cena za slobodu, za koju nismo bili ni svesni da je imamo. I još jedna dobra vest u nizu. Uskoro nam dolazi Bora Čorba u privatnom lokalu. Naravno, ni tamo više nije 2 dinara, druže. U prostorijama Zanatskog doma u Kumanovu otvorena je 6. po redu međunarodna izložba umetničke fotografije Fotopriča 2022 u organizaciji Fotokluba Kumanovo. Fotostory 2022 uspeo je da dobije pokroviteljstvo većine svetskih fotografskih organizacija, uključujući PSA i IAAP. Ova pokroviteljstva predstavljaju pravo i veliko priznanje za 8 godina vrednog rada članova Fotokluba Kumanovo. Na izložbu su pristigle fotografije od 171 autora iz ukupno 39 zemalja, a izbor najboljih i nagrađivanih umetničkih fotografija izvršio je eminentni žiri. Dodeljeno je 99 nagrada, a među dobitnicima je i nekoliko autora iz Makedonije. Izložbu finansira Ministarstvo kulture i takođe je deo Dana kulture u opštini Kumanovo. Ispred spomenika na Zebrnjaku obeležena je 110-godišnjica Kumanovske bitke. Sveže cveće položile su delegacije iz Makedonije i Srbije. Prisutni su bili i predstavnici vlade, srpske zajednice u Makedoniji i druge brojne delegacije. Komparativ se ne usuđuje da doda da je svake godine povodom obeležavanja ove bitke slična scenografija, samo što se likovi na bini smenjuju.
Mrtvi, ranjeni, hiljade žrtava nasuprot brutalne obnove pravoslavnog predanja koje je u jednom trenutku čak i drsko postavilo pitanje: a da li će naša deca razumeti pravi značaj prodora i pobede srpske vojske? Neće nikada, ako nestane iz udžbenika. Svi zajedno sa braćom Makedoncima zalivamo korenje našeg postojanja, kako bi nam krošnja naše zajedničke budućnosti bila što veća i što snažnija. Čuvamo i ovaj spomenik ovde, koji će naučiti našu decu koliko košta sloboda i nezavisnost jednog naroda. I zato se mi sa ponosom sećamo svih naših predaka koji su pre 110 godina na ovom mestu izvojevali briljantnu pobjedu, zakucavajući poslednje eksere u sanduk umirućeg Otomanskog carstva. Ovo je bila prva srpska pobjeda u Prvom Balkanskom ratu. I odmah posle ove bitke oslobođeno je i Skoplje, prestonice Srpskog carstva iz 14. veka, a posle više od 500 godina oslobođeno je i Kosovo i Metohija. Naravno da smo svesni da smo i ovu veličanstvenu pobjedu platili najskupljom monetom, životima srpskih mladića, životima tadašnje budućnosti Srbije. Ali nismo ovde da tugujemo. Ovde smo da slavimo njihovu hrabrost, da se suprostave tiraninu, da besposredno jurišaju do pobjede i da ne dozvolimo da seni prekriju njihova sveta lica, da ne dozvolimo zaboravu da nam ih otme. Jer čovek može da pogine u borbi, ali umire samo onda ako ga potomci zaborave. Mi smo ti potomci koji nećemo dozvoliti da ovi junaci umru. Srbija želi dalje, želi brže, želi bolje. Spremna je da sarađuje sa svima, čuva i propagira mir, da pokuša da na miran način reši sve probleme i sve sukobe. Ali ako nam se zapreti oduzimanjem slobode, teritorijalnog integriteta i časti, mi svakako nećemo sramotiti naše slavne pretke, kojima se na ovom mestu danas divimo. Niti ćemo ostaviti sramotu ovoj potomcima koji stoje ovde svuda oko nas. Naš je imperativ da u miru sačuvamo čast, slobodu i teritorijalni integritet Srbije. Srbije koja uzdignute glave koroča napred, grabeći krupnim koracima u jačanju ekonomije, borbe protiv bele kuge, stvaranju uslova za bolji život svakog građanina naše, ali i svih drugih zemalja u regionu. Odbornik Socijaldemokratskog saveza Makedonije u opštinskom veću Dejan Ivanovski održao je konferenciju za novinare povodom predloga SDSM-a novčane pomoći za đake prvačića u iznosu od 3000 dinara iz opštine Kumanovo. Na posljednjoj sednici saveta predlog je većinom odbijen i nije stavljen na dnevni red za razmatranje i usvajanje. Jednokratna парична помош на првачињата доделија повеќе општини во државата. Jednokratnu novčanu pomoć đacima prvacima dodelilo je nekoliko opština u zemlji, poput Bitolja, Kavadaraca, Krive Palanke i ne vidimo razloga da kumanovski prvaci budu izuzetak.
To nas neće obeshrabriti i nećemo stati ovde, a za narednu sednicu ćemo podneti amandmane i tražiti podršku svih odbornika. Bez obzira što karika za obezbeđivanje obrazovnog procesa pripada opštinama, u vreme ekonomske i energetske krize država je pomagala osnovne i srednje škole regulisanjem cene električne energije. Zato cenimo da opština i lokalne vlasti treba da pokažu vrlinu i prihvate amandman kojim ćemo dati mali doprinos da im ulepšamo početak školovanja. Sudeći po komentarima na društvenim mrežama, ovih dana vlada nihilizam. Uopšte nije bitno koliko će porodica sa prvacima biti pomognuto tim novcem, umesto da opština svojim protivnicima dokazuje koliko su sposobne da zabavljaju grad u vreme recesije. Roditelji prvačića nisu jedini u krizi. U ovom gradu žive, podsjećamo, roditelji dece studenata, samohrani roditelji svih vrsta, uglavnom siromašni. Miroslave Tričkoviću, kako ste zadovoljni organizacijom, jer je, pa možda ne delimično, međutim skoro 90% bilo u vašim rukama na Zebarnjaku ove godine, povodom 110 godišnjice Kumanovske bitke? Moram da kažem da smo mnogo truda i energije uložili da sve ovo izgleda kako treba, ali na kraju svi smo jako ponosni što smo se okupili u većem broju nego ranijih godina. Bilo je mnogo ljudi, znači iz cijele Makedonije, ali i Srbije, i zahvalan sam pre svega našoj ambasadi i mojim kolegama iz političkih i nevladinih udruženja Srba ovde u Makedoniji. Pre svega mislim tu na Demokratsku partiju Srba, Srpski kulturni centar, Srpski vez, Srpsku zajednicu u Makedoniji, regionalni naš odbor u Kumanovu, Srpska zajednica u Makedoniji iz Bitolja, koji su dali nemerljiv doprinos u dostojanstvenom obeležavanju ovog značajnog datuma za nas. Inače, da vas ispravim, ova manifestacija je bila u organizaciji Vlade Republike Srbije, tačnije odbora Vlade Republike Srbije za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije, ambasade Republike Srbije u Republici Makedoniji i naravno Srpski kulturni centar kao suorganizator. Mi smo tu bili uglavnom kao logistika, dali smo sve od sebe da ovo izgleda kako treba i da održimo, znači, kulturu sećanja na naše značajne datume iz naše istorije. Naravno, upravo ste. Međutim, kada sam rekla da je organizacija bila u vašim rukama, mislila sam isključivo na to da ste najviše posla uradili oko promocije. Na kraju krajeva vi ste me i jedini kao Srbin zvali da mi kažete da promovišemo kada će biti, odakle će krenuti autobusi. Na to sam mislila. Tako je, zato i godinama unazad mi organizujemo, ali ove okružne godišnjice, kao što je ova 110. godišnjica, obično preuzima Vlada Republike Srbije. Mi smo tu kao i uvek da pomognemo. Jeste vidjeli, Miroslave, provokacije na društvenim mrežama kako Kumanovska bitka nije ništa drugo, već još jedan pokušaj Srba da zavlada teritorijom Makedonije i pored toga što su nas oslobodili Osmanlija? Pa vidite, ako je prošlo 110 godina od Kumanovske bitke, ako nekome nije jasno, nisu jasne istorijske činjenice oko nje i da je na ovim prostorima oslobođenje došlo upravo tom bitkom, tako da iluzorno je da će neki ljudi da shvate šta se je zapravo desilo i koje su stvarne pridobitke, što bi rekli Makedonci, za naš narod ovde i za makedonski narod, svakako. A šta ćemo sa decom ako više ne postoji Kumanovska bitka u istorijskim lekcijama u njihovih udžbenika? Pa ne, ja ne mislim tako. Vidim da i neki političari prvi put u Makedoniji shvataju značaj Kumanovske bitke. Vidio sam i gradonačelnika da je pomenuo tu bitku kao značajan datum u makedonskoj istoriji. Mi smo i još na 100. godišnjici imali prvi put ministra kulture Makedonije prisutnog na obeležavanju Kumanovske bitke, tako da menjaju se stvari i mislim da će to da ide u pozitivnom pravcu. Naravno, postoje ljudi kojima nikad neće biti jasno i to je tako.
Dobro, dođe Dodik jedne godine, pa dođe neki ministar iz vlade Republike Srbije, pa organizacija je možda sve bolja i bolja, međutim, pa pomenimo žrtve dostojne našeg poštovanja i tako dalje. I to se događa svake godine istog datuma. Međutim, šta je, zanima me sa dugoročnog održavanja kompleksa Zebrnjak. Vaš je lider Stojuković obećao da će se zauzeti da se to mesto održava. Jel imate stražara, jel imate veću logiku? Da objasnim to. Ovako, na 100. godišnjice, odnosno pre 100. godišnjice, znači napravljen je konzervatorski rad na samom spomeniku, znači sećamo se kako su kosti bile razbacane i za šta su služile, pre svega studentima medicine, ako pamtite, znači to je sve uređeno i sređeno. Napravljen je put, znači sam predsjednik Stojuković je finansirao put od starog puta Kumanovo Kriva Palanka do Zebrnjaka. Tako da u tom smislu to je uređeno. Što se tiče celosne obnove kompleksa Zebrnjaka, tu moram da kažem manje poznatu činjenicu da je Konzervatorski institut iz Beograda bio tu i da je urađena studija i da je statika ovog postojećeg objekta koji je ostao posle rušenja od strane Bugara 1942. godine jako narušena. Tu je doprinelo i postojanje kamenoloma u okolini, znači još više su doprineli da je to toliko narušeno da je tako kao što je bilo zamišljeno i kako što je izvedeno u prvobitnom stanju teško vratiti spomenik na to pređašnje stanje. Međutim, postoji način, znači kako su nam rekli iz Beograda, da se urade neki šipovi. Znate, to su one cevi koje bi se duboko u zemlju ukopale i na kojima bi se vezao spomenik. Međutim, to su jako skupi radovi, to zavisi isključivo od države Srbije i od njene volje da investira i da finansira takvu obnovu tog spomenika. Nadam se, mi ćemo, što se kaže, da budemo na ovim funkcijama i da smo u politici, da guramo taj projekat i da molimo i da se zalažemo da se to obnovi. Pozdravili ste nove ministre u vladi Republike Srbije. Da se nadamo, samo nam to ostaje, da oni prate šta vi ovde radite i ne samo radite vaše podrške, nego da shvate značaj ovog prostora i ovog kulturnog spomenika. Klima je ponovljena, moram da naglasim da je prvi put i Srpska pravoslavna crkva održava apelo palim ratnicima, znači do sada smo imali takav problem, znate kakvi su bili odnosi između Srpske pravoslavne crkve i Makedonske pravoslavne crkve. Rešenjem tog problema vidi se da smo uspjeli da vladike Srpske pravoslavne crkve održi apelo. Tako da idu stvari u pozitivnom pravcu. Nadamo se da će ministarstva uskoro potpisati Ministarstva kulture, pre svega da iz Makedonije i Srbije da potpišu jedan memorandum o zaštiti spomenika značajnih za oba naroda koji se nalaze na teritorijama druge države, odnosno Srbije ili Makedonije. Da, stvari idu na bolje, bar tako se čini prema onom što ste rekli, međutim, što se tiče naših prvaka, stvari, kako idu tamo stvari? Nisu dobili 3000 denara, a najavili ste, odnosno najavljen je amandman, vi kao pravnik, sa strane SDSM, vi kao pravnik, ironično ste imali status podržavajući jednog istomišljenika na društvenim mrežama. Ako ga nećemo spomenuti, da ćete podržati u stvari njegov predlog, a on je nedavno rekao polušaljivo, da je bolje da SDSM umjesto da predlaže amandmane za populističke
predloge, da postavi fotokopir aparat u centru grada, pa da toner i hartiju, odnosno papir obezbedi sama SDSM u smislu toga da prvaci i u stvari naši đaci kopiraju materijale zato što nemaju udžbenike. Hoćete li stvarno predložiti takvo nešto ili kao što sam rekla, bili ste samo ironični? Ne, prvo hoću da objasnim o čemu se ovde radi. Suštinski se radi o defokusiranju javnosti od zaista velikih problema sa kojim se suočava ne samo prvaci, nego celokupno školstvo u Makedoniji. Sami ste rekli u pomenutom šaljivom predlogu, spomenući ga mog dao prijatelja Ivica Leftovskog koji je objavio to na društvenim mrežama, se naglašava da učenici nemaju udžbenike i nemaju nastavna sredstva sa kojima mogu da svoj nastavni program odvije u najboljem redu. Tako da moram da kažem da prvo ne radi se o amandmanu. Znači tu je bio na sednici pokušaj da se stavi tačka na dnevnom redu. Mi smo im ukazali da se to radi amandman. Da je jedino moguće tako da se obrazloži i da se, pošto je bila tačka na dnevnom redu rebalans budžeta, da podnesu sa obrazloženjem amandman na toj tački, imaju po statutu. Ja sam predsjednik Komisije Saveta za statuti propise, a poslovnik o radu Saveta je u tom domenu. I žao mi je što ne čitaju i što nisu pročitali članove poslovnika za njihovu informaciju, neka pročitaju, ne moraju celi četvrti odredak od 150 do 162 člana. Kad kažete poslovnik, mislite na delovnik rada u Savetu? Delovnik rada na makedonskom jeziku, poslovnik na srpskom jeziku, tako da im bude lakše neka pročitaju. Znači 2 dana pre sednice mogu da podnesu amandman na tačku na koju se odnosi i mogu i na samoj sednici. Dobro, zar toliko SDSM nema pravnika? Jer to hoćete da kažete? Ja sam zapanjen, imaju pravnike i to kvalitetne pravnike i dobit će sada i što se kaže pojačanje u tom delu. Imam iskusno kolegu koji je bio sa mnom u komisiji u prošlom mandatu. Tako da stvarno mi nije jasno o čemu se radi. Goli populizam, a kad je došla tačka na dnevnom redu, videli ste da se nisu javili za diskusiju, a kamoli da su podneli taj amandman koji su najavili. Evo sada su se oglasili posle sednice da će na narednoj sednici podneti amandman. Ja se pitam na kojoj tački. Znači, tačka je prošla. Stvarno mi nije jasno kako misle da izvedu to. Ne znam. Dobro. Kolateralna šteta nisu samo prvaci između pozicije i opozicije, pa makar i u gradskom veću. Nije problem za prvake. Mi ćemo da razgovaramo na tu temu. Stvarno nije problem. Ali ne možemo da pretvorimo Savet u cirkus. Ima procedura. Ja ne znam zašto nas oni pocenjuju i misle da ne znamo propise i da ne znamo kako da definišemo svoje stavove. Mislim, stvarno sam razočaran od nekih savjetnika, ali to je to što može. Šta je po vama, Tričkoviću, prioritet za Kumanovu i Kumanovce kada pričamo o odlukama koje donosite u gradskom veću? Vidite, evo sada za vašu informaciju, za informaciju vaših gledalaca, znači trenutni prioritet je formiranje, odnosno formulisanje razvojne programe opštine Kumanovo za narednu 2023. godinu. Mi idemo od naseljenih mesta od naših podružnica, razgovaramo sa ljudima i slušamo njihove predloge koje ćemo da predložimo na narednim sednicama komisija i na Savetu da budu deo programe, a to su pre svega infrastrukturni zahvati koji su veoma najznačajniji za naše građane, a koji su u domenu nadležnosti opštine Kumanovo. Tako da pozivam sve građane, imaju naše brojeve na sajtu opštine, imaju naše mailove, imaju društvene mreže, neka nas kontaktiraju slobodno. Znači imamo mesec dana neka nam izlaže svoje probleme, a mi ćemo se potruditi da budu deo razvojne programe, a naredne godine ćemo gurati da se to i ostvari na delu.
Svaka vam čast, šta da kažem, pozdravite svog lidera Stojilkovića i samo napred. I ne samo na Facebooku da postirate podršku kada gradonačelnik tamponira neku ulicu gde žive Srbi u selu Četirce recimo, to sam zadnji put videla, nego uopšte da zajednički gradimo ovu našu opštinicu. Programe zajedno radimo sa njim, nemamo do sada nikakvih problema, ne radi se samo o tamponiranju ulica, moram da kažem, kad smo već se dotakli školstva, obnovljena je škola u Mindolu, gorući problem već decenijama, radi se i područna škola u Ljubodragu, završen je krov u Rečici, tako da u tim, ako se već pričamo o srpskim sredinama, da ne govorimo i ostalim sredinama, mnogo je uvaženo u pitanju školstva. Pa jeste, ali sada roditelji strahuju da ako bude restrikcije i ova energetska, ekonomska kriza, ako im učenici ostanu kući, kuku nama. Već te problemi, pozivam vladu, mi ćemo dostaviti dopis, jutro smo se konsultovali kao politička grupa, opet da dostavimo do vlade da isplati one blok dotacije za zagrevanje, jer bez njih, pošto financiranje školstva je u nadležnosti vlade, bez njih ne znam kako će učenici da slede nastavu u ovim hladnim prostorijama. Već imamo probleme i u prvoj smjeni, pogotovo u ovom mjesecu javljaju nam se roditelji i mi smo zabrinuti oko te teme, tako da radimo sve što možemo i što je do nas, radit ćemo da se nastava odvija kako treba. Važno ste vi obezbedili ogrevna drva za sezonu, videla sam kako ste vredni, koliko ste kupili jedan kubik? Nisam kupio, imamo srećom, to su naši, što se kaže, stari obezbedili, imao sam neke šume, da, kako se to kaže, i obezbedio sam dozvole od šumskog preduzeća u Makedoniji, tako da nisam mnogo platio, imao sam sreću. Iako se ne grajem godinama na drva, za svaki slučaj to preporučujem svim građanima, ne znamo kako će biti ova zima i kako će se sa energencijama snaći vlada, tako da Biće teško u svakom slučaju. Za svaki slučaj da se obezbedimo. Bravo. Kako to vi političari uvek, samo vi imate sreće, da nešto vi imate. Eto tako. Stričković. U ovom slučaju tako išlo. Hvala vam puno. Sljedeći put vas očekujem i u studiju. Danas smo morali na ovakav način. Prijatno je razgovarati sa vama. Vidimo se, čujemo se i svako dobro. Hvala vam na ovom telefonskom pozivu i nadam se da ćemo se vidjeti uskoro. I još jedan pozdrav za vaše gledalce. Penzioneri Kumanova sa niskim penzijama od sljedećeg meseca koristit će besplatan javni prevoz. Do sada je od opštine Kumanovo potrebnu dokumentaciju za korišćenje ove subvencije podnelo oko 350 penzionera. Dokumenti se dostavljaju u prostorije Udruženja penzionera Kumanovo. Potrebno je penzioneru tako navistina, ako navistina ima. Neophodno je, ako penzioner zaista ima potrebu da koristi prevoz od Vere Kotorke do Bedinja, od naselja Karpoš do železničke stanice i drugim pravcima koji ih imaju, neka dođe i ponese fotokopiju lične karte i ček od penzije. Napravit ćemo mu kartu i on će je svakodnevno koristiti. Veliko hvala gradonačelniku, veću opštine, što zajedno realizujemo ovaj projekat, a sve to da bi se olakšao položaj penzionera, jer dajemo karte onima sa penzijama do 13.000 denara. Kumanovo će ove godine biti okićeno za novu godinu. Opština će izdvojiti 3 miliona denara. Ali ovoga puta opština će se prvi put okititi sopstvenim božićnim ukrasima koji će prema planovima moći da se koriste narednih godina. Evo kako je jedan direktor predstavio svoju ideju za svetliju budućnost odbornicima. Nije u ovaj period razgleduvаме možnost. U ovom periodu sagledavamo mogućnosti kako da zadržimo te ukrase u opštini Kumanovo, u Kumanovskom parking preduzeću, da ih građani obogate u narednim godinama jer ćemo ih imati za nas. Nećemo trošiti te pare da raspišemo tender i da nam neko donese te ukrase, a mi ćemo ukrasiti grad i onda ih uzeti sebi.
Tako da vežbajte za takav rat. Smatramo da je to gubljenje novca u ovoj krizi i mislim da kupovinom tih ukrasa i normalno održavanjem, jer normalno imamo mogućnosti da ih konzerviramo i sačuvamo za sljedeću godinu i tako ćemo sačuvati i iskoristiti ih za sljedeću godinu. Pošto će i veći i opština donositi odluke, moramo ih poštovati. Zato tražimo povećanje, a ova sredstva su čak i mala, ali su dovoljna da počnemo da ukrašavamo ono najvažnije, centralni gradski prostor, trg i ona mesta na koja Kumanovci obično odlaze na novogodišnje praznike. Dobrodošli u rubriku Dobra spona. Srbija je prema pisanju uglednog američkog časopisa Wall Street Journal zemlja odličnih uslova za život i rad i zahvaljujući tome sve više stranaca iz celog sveta, pre svega stručnjaci iz oblasti informatičke tehnologije, biraju upravo Srbiju kao mesto gde žive i rade. U tekstu se ističe da je veliki broj ruskih državljana, preduzetnici, vlasnici visokotehnoloških firmi i IT profesionalci koji su napustili Rusiju nakon početka rata izabralo upravo Beograd ili Novi Sad, pre Dubajija ili nekih drugih gradova za preseljenje i život. Jedan od njih, Prenose novosti, ističe da je Srbija odlično mesto za život porodice kada je reč o obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti i poreskom sistemu. Celokupnom utisku posebno su doprinele poreske olakšice za zapošljavanje stranaca. Nagradu za izdavača godine na Beogradskom sajmu knjiga ravnopravno su dodeljene Prometeju i Pravoslavnoj reči, obe iz Novog Sada, saopštili su organizatori. Na svečanosti uručenja nagrada na sajmu knjiga, nagradu za izdavački poduhvat godine dobio je Službeni glasnik za sabrana dela Franca Kafke i sabrana dela Stanislava Krakova. Stručni žiri glavnih nagrada sajma je ocenio da je Prometej, kao jedna od najuglednijih i najplodnijih srpskih izdavačkih kuća, između ostalog, prepoznatljiv po izuzetnim monografijama i odlično uređenim knjigama sa bogatim izborom ilustracija. Povodom nagrade Službenom glasniku za sabrana dela Kafke i Krakova u obrazloženju je posebno istaknuto da je ranije politički zabranjivani Krakov predstavljen u najobimnijem izdanju kroz 10 tomova koje su sačinili poznavaoci njegovog dela. Najbolji izdavač iz regiona je Akademija nauka Republike Srpske za ediciju Održivi razvoj i upravljanje prirodnim resursima, a iz dijaspore Matica Srpska, društvo članova iz Crne Gore za knjigu Crna Gora kroz istorijska dokumenta, narod, jezik, država, Jovana B. Markuša. Pod naslovom Triptih o majčinstvu bola, Politika je objavila filmsku kritiku filma Vrba Milča Mančevskog. Vrba, makedonsko-njujorškog scenariste i reditelja Milča Mančevskog, jedna je od mnogih filmskih žrtava pandemije virusa korona, koja je više od 2 godine držala ljubitelje 7. umetnosti podaleko od bioskopskih dvorana. Šteta je učinjena, iz tih razloga uskraćena je široka bioskopska distribucija, ali Vrba neće i ne može tako lako nestati iz sinefilskog vidokruga. A zašto? Zato što je ovo jedan od najboljih filmova Mančevskog. Strukturalno, delimično i tematski, najsličniji njegovim Majkama, a po sveukupnoj umetničkoj snazi i vizuelnoj moći filmu Pre kiše. Vrba ima hipnotišuće dejstvo na gledaoce koji vrlo dobro shvataju da pred sobom nemaju samo film kao takav, već pravi i neponovljivi filmski događaj. Izazvane reakcije tokom gledanja su i telesne i duboko psihološke prirode. Nemoguće je ostati miran uz Vrbu, a evo i zašto. Mančevski je ponovo odabrao eksperimentalnu, u ovom slučaju i usavršeniju formu filmskog triptiha da bi ispričao iskonsku priču od pamtiveka neutoljivoj želji za majčinstvom, učinivši to tako da je dosegao visine jedne od najlepših posveta ovoj ulozi ženskih bića, ljudskog roda, bez koje ni nas danas ne bi bilo. Slovenački profesor filozofije i psihoanalize Slavoj Žižek savršeno je ilustrovao paradoksalnu podudarnost suprotnosti povlačenja od vernosti tradicije ka transgresiji. Naime,
Boraveći u nekom hotelu u Skoplju, pitao je recepcionera da li je dozvoljeno pušenje u sobi i odgovor koji je dobio, kako sam kaže, je bio neprocenjiv. Naravno da ne, zabranjeno je zakonom, ali imate pepeljare u sobi, tako da nije problem. Kontradikcija između zabrane i dozvole bila je i podrazumevana i time poništena. Nije li ovo najbolja metafora za sve naše ideološke probleme? Je. Jo.